Le akusi crime le and the choice. Angifuni ukuhlukumeza umuntu. Yeah, angifuni ukubamba inkunzi. Kodwa ngifuna lokuthi ngiphile. Hey. So nako lokuphila ufuna uma ukuthatha ungakuthathi unama doubt. So abaningi bafuna ukuthi bayithathe ngesinxele, abanye bafuna ukuyithatha nge-shortcut. Anje ukhumbule ukuthi la sidila ngani ngezipoko. Sidila ngani ngokuthi mina ngifuna ngakhe lokhu uthi wena uphumelele. Lento le waba ne doubt ukuthi awuyikholwa. Hayi. Kuba ne problem. Ungene kahle deep. Ngiyabona ukuthi uze uphethe zonke into zakho ziphelele. Ngabantu angibaboni laba. Yeah. Labantu laba ngathi ngabashaya bonke or ngibasuse la kimi. And mangifisa ukukubulala akusana peace ezoba khona ngoba ukhumbula ukuthi sengikufuna ukuthi ufile ngikwazi ukuphumelela. Mina ngazi ngathi khona into edla imali la ephaketheni lami. Imali ngayibamba iyadlula ayihlali. Sekukhona futhi nobuthakathi. Ukuthi umuntu uthethe imali yakho ahamba uyisebenza ukuthi uthemba noma ngathi uyenzani. Akunampumelelo ayoyibona empilweni yakhe. Angifuni ukukamba amanga ubuthakathi ukhona empilweni yakho hamba uyofuna lisito. Ngoba akukhonakala ukuthi umuntu usebenze ukuthi insebenzo yakhe iphelele ezandleni. Maybe ingqondo yakhe idlala ngawe is giving you ideas ezibhedayo. As long mina uRamaphosa ngimdlula ngemali ngiright. Ngilali bhuti sengisengazisola ukuthi bengiyazi. Abafuni ukuzwa nix anything that says inenyawo ezithu bese banomsila lapha nendawo abafuni ukuyibona ukuthi ne look uyabona bantwana bomthakathi bathakathi njenge South Africa uyibona nje ukubole kangaka sike Soweto sihambe sokugeza lemphefumulo yabantu maybe kungaba khona nokuthula ngoba lemphefumulo yaphuma ikhala and there's nothing that has been done ekutheni ukugezwe leyo mphefumulo. That's why singabonani, that's why sithengisana ngoba ikhesi yalaba bantu laba lemphefumulo labo ayisinga ayiphumula. That's why sazobulalana vele. So kunabanye abantu banokuthi mabawalahla inhlolo bathi hayi baba isibongo sakho siyakuhlupha, that's why izinto zakho zingalungi unamanga lo muntu. Yebani ngikitsiki uthi Riani masiloko sibhizi uyogijimayo la ufuna ngama price stand ugijima ngamapenti asitholi kwenzakalani. Spice sikhona siyaphila bhuti. And bangakushaya ngaso wena kuqala uyindoda. Unzima kumele uqale wena. Uyindoda ushaye lo manga ahlaliseke. Idliso ehluke kaningi. Kunesidliso odlisa umakoti wasekhaya. Kunezidliso odliswe ekhaya. Kunezidliso sokuthi ekhaya maka ukudlise nje nokuthi akwathi lokucontrola ugcina unganamfati ugcina ungumafele ekhaya. Mina ezingikhuluma nawo manje ekhaya lami kunabafundisi abayi7 ngizwa manje ngila ku GP ngize kumfundisi ngizoletha izinto ezithile bese ngiyajima. Abafundisi vele basebenzisa umuthi 1, basebenzisa ipokwe 2, basebenzisa imagic 3 so that ma akhuluma nawe and lo moya wakubamba vele na 500,000 zomkhipha umnike lo muntu. You rather nemoto bhuti umuphi nama olive oil abathenga lapha esipapa kuye siwathakathi. And then mawufika lapho uyigqobisa le olive oil umqondo wakho uthandaza mina ukhohlwa nerespect endod yakho. Uze umunye aza kufungisa athi yabona baby uma ungangiphile imali lena mina ngiyakushiya la. Abantu bangena entwasweni or bangena ekuthwaseni baba kuye ba pregnant ihalf nekota yabo bayamitha inyanga ngokubhebha abantu kabuhlungu bamithisa kanti yini inyanga hlala izibhonyelo zidlana emathambeni something. Hey ngize ngihleke buthe yangilimaza le. All right.